ako ti se dešava da stalno želiš biti srećniji, ali nikad ne uspijevaš da dostigneš tu trajnu i duboku sreću koju želiš, vjerovatno postoji neki temeljni problem u tvojim navikama. Character Thinking na kraju ću ti pokazati kako možeš promijeniti sve to i postati stvarno srećan, ali prije toga moraš shvatiti koji su ti osnovni nedostaci koji te sprečavaju da budeš ono što želiš. Character Repelining i ja sam dio tima koji vam pomaže da izgradite snagu uma i dostignete ciljeve koji vam donose stvarnu sreću. Sreća je nešto što svako želi, ali malo ljudi uspijevaju da je dostignu. Brainglo postoji nekoliko ključnih navika koje razlikuju srećne ljude od onih koji nikad ne uspijevaju da dostignu tu sreću. Character Repelining, evo ih. Prva, i možda najvažnija, je navika pozitivnog razmišljanja. Brainglo ljudi koji su srećni imaju sposobnost da u svakoj situaciji nađu nešto pozitivno. Character Happy oni ne gledaju na stvari kao na dobrog ili lošeg, već kao na mogućnosti za rast i učenje. Character Thinking kada nešto loše se desi, oni ne gube kontrolu, već shvaćaju da je to tek jedno od meni stanja u životu i da će se sve promijeniti. Druga navika je praktikovanje zahvalnosti. Character Happy srećni ljudi su zahvalni za svaku malu stvar koju imaju u životu. Discipline Habits, oni ne čekaju neka velika čuda da im se dogode, već shvaćaju da su srećni upravo zbog tih malih stvari. Brainglo kada smo zahvalni, naš um se okreće prema pozitivnom, a to nas čini srećnijima. Treća navika je fokusiranje na sadašnjem trenutku. Brainglo srećni ljudi ne žive u prošlosti, niti sanjaju o budućnosti, već su potpuno prisutni u sadašnjem trenutku. Character Thinking oni shvaćaju da je sadašnji trenutak jedino što zaista postoji i da sve što smo ikad trebali da učimo ili da postignemo treba da bude zasnovano upravo na tom sadašnjem trenutku. Četvrta navika je kultiviranje dobrih odnosa. Character Happy srećni ljudi imaju sposobnost da grade i održavaju dobre odnose sa ljudima oko sebe. Discipline Habits oni shvaćaju da su odnosi ključni za našu sreću i da treba da se u njih uloži vrijeme i energija. Peta i posljednja navika je brinuti o sebi. Fire Motivation srećni ljudi shvaćaju da treba da se brinu o svojem fizičkom i mentalnom zdravlju. Discipline Habits oni znaju da bez dobrog zdravlja nije moguće biti stvarno srećan, jer naše tijelo i um su ono što nas čini kompletnim. Na kraju ću ti pokazati kako možeš koristiti ove navike da postaneš stvarno srećan. Person Running, to će biti tako da pratite ove korake i počnete ih primjenjivati u svom životu. Character Happy, ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite snaga uma i uključite zvonče. Stegnut biceps zvono.